Times of Mizoram clear tu zongzong te chibai voini hi July ni som pakua ani a chanchin thar sang le separate administration demand chungchang news commentary kan ngai thla ho don nia July ni som pariat nimin tlai dar nga vel khan Lucy Marem thina thua coordinating committee on Manipur integrity ko komile United Naga Council UNC chuan Inremna an siamta Manipur Chief Minister N Biren Singh Cabinet Minister le MLA te malak nuaya Inremna hi siam ani a Kasim Vasum Transport Minister Dingang Lungang Bay Nungba MLA le Hill Area Committee Chairman SS Olis MLA Chandel te hriat puinain Inremna hi zia ani UNC chuan an lungoi lo na te an soya ko komi chuan moral responsibility la in poi anti thu an puanga Naga palai te ma ngaidam andilani En Biren Singh chuan rorel na dik thlentir kan tumringot don lowa mit nge in kan hudonani ati heng te hi Naga le Meitei te Inremna thuthlung te ani pakhat na poi khoi tu te sarkar dan anga na taka hrem state sarkar le department ten thubai chui na hi uluk takin an kalpuyang Pani na Naga customary law ti hlotlin nan state sarkarin Lucy Marem chungte cheng nuai som apeang pathumna maring customary law angin vuina ruang thla na le lungdo vel anyang chu chutiang thilti nan state sarkarin cheng nuai nga ape bokang palina Lucy Marem fanu maring sangpui le khazirna tur Manipur sarkarin cheng nuai nga apeang Pangana Lucy Marem fanu Miss Marim Sangpui chu na thok thei ani huna Manipur sarkarin athiam na angin na apeang parukna ko komi chuan hetiang thil athlento lonan ma aladonani pasarina United Naga Council chuan investigation zo thuai ani theinan protest le agitation zongjong atitop ngal khang tekha anin remna thuthlung ani a poi khoi tu te hremna ero future tense a aloma anin remna hi enge in ngai dan ron soive te u nuai som ni hi apoi mo ber ni in alang maring sang pui hi aron seiliananga IS te ani tak hau chuan Manipur sarkar na achan don ani maya nuai som ni hi apoi mo ber ni in alang ta New Delhi azin Manipur Governor Anusuya Uike chu Manipur Tribals Forum Delhi Convener Vumsuan Naulak Hovin Palai Pasariten Anlo Mua Manipur Boinakal Meka Anthil Ngai Mote Anthen Tin Muan Naum Thainana Manipur Governor Malakna Lom Omanti Thu Antril Bok Governor Chuan Manipur Tribal Forum Delhi Hwai Tu Te Chu Manipura an Hwai Tu Tenen in Bia a Tharum Thona Bansana in Biak Nalam Hoi Turin Ahril Vebok An thalak en hian athen hi chu an nui sang maya tlang mi te torna hian governor hian mo aphurlo anti deuh ni in alang mange kuki in pi Manipur chuan July ni som pali khan Manipur governor dem na thu an chwa zo chawa MTF in lom thu alo soi le a omzenei lo tur governor lo komvel hi chu voibo bo thon tur ani Manipur boina thukal meka hi chuan azwal ko thiam jok po kanom hlei theilo Meitei te thunun judicial system district court vela chuan FIR lut thin takma se manaloi an la nei lova Manipur pon lama ero athajok khretem o ti turin a om rorel lai sarkar na phongwan tu an nimiawa Biren Singh le a hoten central minister te zukdor thin ma se chuti taka central sarkarin adu sakbik na soitur kan thran lo boima an ruam man ne te chu engpo lo ni se boy nu hi chuan central sarkar hi a neutral viau chuan a hriat Meitei te thu soi an ngai sak lo ang bokin kuki zomi mar lampo min bengkhon chuang lova akha tokin kan juk bek bor ve lop lopa dekhega ti bak chu kan soi chuak meu lo Naga MLA tela chu India sarkar fachuam du tak niom farhanin anhan in la neutral vela India rama movement bei reiber anni ti ero an theng hil lo tura ngaila Indo Naga Framework Agreement afelta emo ti in mumang rama an cheng ta po ani thei Meitei te hian India sarkar hena
thu han thlen zel turpo an hreto lo nge beiseina an nei to lo zok Meitei Civil Society Organization Polsom panga te chuan United Nations UN memorandum ziakin anzual kaule ta All Manipur United Clubs Organization Committee on Human Rights poirei leimarol meira pai bi apunba Manipur All Manipur Ethical Socio-Cultural Organization Youth Foundation for Fitness Service Manipur Manipuri Students Federation Manipur International Youth Center All Manipur Meitei Pangal Clubs Organization Irabot Foundation Manipur All Manipur Women's Voluntary Association Pangal Students Organization le Indigenous Peoples Forum 10 Kuki zo mi marte hekna anthelu tani Myanmar Chin State le Sagaing Regiona Chin Kuki helpolte inrolawangin Manipur boyna hi ati sosangani antibok Hun engamo chena tangkhan Meitei ten an khingpuite hi Kuki zo mi mar mizo antidu lowa chu ain Chin Kuki ti in an soita fo mai hei hi achan ya langta chu Kuki hi Myanmar ne na soizom an tum hle ti ariat hi siang chuan Chin Kuki tia riat kan nia in lai chin na thuk tak kan nei amaro chu contemporary modern history a chuan Chin te chu Myanmar ram Chin state ta omte akoka Chin ti thumal hi Myanmar rama Chin Kuki mizo tong mangtu te akok Meitei ten Chin bel kher andu na chan hi Myanmar rama Chin mi te anham sipai Chin National Force noya Chin National Army le Chin Defense Force ten Kuki te antran puya Manipur boyna aninrol ti tarlan andu wanga Chin Kuki ti deuh kher anni ti ariat Separate administration chu enge kan thildu athum hun si chuan engchunge kan hlau thon Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF malak na hnuaya Separate Administration from Manipur ti kan au puya amaro chu voin thlengin India dan pui eng article hnuaya nge Separate Administration hi kan du ti chiang taka tarlan na ala om lova kan thildua kan chiang lo nge kan du hi soichwa kan ngam lo jok July ni som pani khan Kuki in pi Manipur KIM chuan Separate Administration hi India Constitution Article 3 hnuaya siam tur ani tin thutluk na an siama India Constitution Article 3 hnuaya Separate Administration hi state ani Parliament chuan state omsa atangin rambial khat sa thlakin emo state omsa pakhat ai tam sui khom emo state rang ramte kei kopin emo state thar asyam thai ti ani Kukin pi Manipur General Secretary kai kho gang te chuan KIM in state adiman chan asoya Imphal Valley atangin Kuki te kan chuak vek to a kan thil nei zongjong an hala Imphala kan cheng thei to lo saklia lova Kuki te nuai bawan tumani chuba ka Forest Reserve Act mangin kan ramte minchu sak antum reng boka he ngawang te hian state ran kan mamo ani ati soizelin Meitei le Kuki mi puite kanin thren rang to a ramleilung kanin daidan fel to bok remna le muanna tluan tling om thainan central sarkar hian article 3 hnuaya state ran minsiam sak apoimo hle ani ati boka separate state anga political demand kan hu ma chu thaitopin kan bei chunjom zel donani ati bok kha India mar chak state a tha do namtein zom khom Kuki in pi Manipur din na ani ITLF Zomi Council le marin puiten engtin nge ngai dan an nei ve July ni som pasaria ITLF meeting chuan separate administration an demand thu an puanga ma se India dan pui abungle chang an soive lo ITLF thupuang tu ginza wal zong chuan state emo union territory emo pakhat zok an bei sei thu asoya heti lai hian Zomi Council zo namte in zom khom chuan India sarkar nen in biak na aum huna separate administration hi chiang zoka soiturin anda ani ITLF tiamin civil society organization rang te chuan coordinated committee on separate administration movement korsam andina korsam MLA tele SO te chu anin rona separate administration hi anlo rel to ani ITLF bulletin issue 31 July ni som pariatami nimina kan puana khan ITLF chuan political demand separate administration hi suspension of operation SO group tekuta ada to a political demand a chuan ITLF in mo apurto lo
tin kuki zomi mar MLA som te point SO group a engkim an hat ve tabok SO group nuayom tlang mi helpol som ni pali te hian zomi council ngai dan ang deuh hian separate administration tibak an la soiri du lova atop nero sarkar an nor nge danazir ane tawang chu zomi council hruai tu pakhat chuan separate administration omdan tur an la soi chua ngam lo chan asoya tuna kan thildu state emo union territory emo kan soilan chuan central sarkar hian inbiak na nei adu lo thaya inbiak huna soi chua kan tumzo kani zomi council chuan steering committee adin toa malak zel dan tur an ngai tuang ti in the hindu ahril zomi council chuan india constitution hnuaya separate administration chi hrang hrang du thlam tur tam tak awma inbiak huna soifel tur ani ti ngai dan anaya MLA som te point hei hi an thlopani mar in pui point an special assembly July ni som pali som panga khan political affairs committee an dina malak zel dan tur an ngai tuang marin pui chuan zo na thak movement an thlop thule mizo chu an ni na ani thu an puang nge nge kha SO group KNO le UPF chuan central sarkar in biak na ako huna separate administration ni na tur dik tak hi soi chua an tum thu an soya separate administration kan ti hi aumzia soi ai hian apian phungle rural semantic ani zoka in biak na do kana soi ho chi ani anti kan ria tur chu state union territory ti ngot kha arem lo india rama tribal ten kan kalna pianga ram kan lei thaya inner line permit ngai lovin kan lut theivek independent country ani ngot lo chuan meitei te schedule tribe an lut si chuan kan him don lo india dan pui hnuaya dan duan lok sa kan him na tur hi aom tak tak lova dan manga thunei na pek bel kan ni lo chuan state le UT hian omzia anei lovang Nagaland state hian article 371A hnuaya intlo khalna hum himna anaya chutiang bokin article 371B hnuaya Assam article 371C hnuaya Manipur article 371F hnuaya Sikkim article 371Z hnuaya Mizoram article 371H hnuaya Arunachal Pradesh hetiang hian safeguard provision le protection annei ani Meitei tenena rural na hun khata om kan thei to lo ti ani a kan din na tur hi India sarkarin state le UT kan dil na anhol ani chuan o atha territorial council po angai lo autonomous council hi kan pomanga ma se Mizoram kan bet turani ti mai tur ni in alang state le union territory kan hu don lo raw raw chuan meitei ho hnuaya omreng ai chuan Mizoram bet hi afu ber mai thei Mizoram mi pui sarkar le tlomngai polte point ril ruzau tak puwa kuki paite mar identity hi za saka kandam tlan theina tur kan ngai poimo athome